RUNMAWI TV clear to te chibaiwek ule vanal chhuangi kania chanchinthar ilo ngai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte India le Pakistan boruak alen chawhzel avangin mipui invenna lam dinhmun hriatna atan chhung district zahni somli le palia mok drill neih ania Aizawl-ah vawiin khan mok drill hi neih niin chawhmadar som pakhata Bawrhsap pisa atanga siren tihrik ani nuwa Tuikhuahtlang-a AIR station le civil hospital inkarah drill hi neih ani India chuan tukin dar khatvela Khan Pakistan lakah Operation Sindoor chanin Pakistan le Pakistan op Kashmir-a firfiak te omna hmun te chu missile mangin akap chanta a firfiak Pawl mi engemaw zat an thi nia soin ani Mizo Zirlai Pawl MZP General Headquarters in Vawiin Khan High School Living Certificate HSLC exam sangni somni le panga a top 10 na Mizo tlingte an choi moya Vanapa Hall-a Zirlai te choi moina hun hi Home Minister Puke Sapdanga'n atelpui ani Tuna chanchin kim changsokin India le Pakistan boruak alen chawhzel avangin mipui invenna lam dinhmun hriatna atan chhung district zahni somli palia mok drill neih ania Aizawl-ah vawiin khan mok drill hi neih niin chawhmadar som pakhata Bawrhsap pisa atanga siren tihrik ani nuwa Tuikhuahtlang-a AIR station le civil hospital inkarah drill hi neih ania Sarkar lai puya Ministry of Home Affairs malak na defense mock drill hi neih niin indo chhoh na a inbe na athlen pal thula inral rin na air raid siren man dan turte civil mi tele zirlai te tan melma te be na thlen thula mani inral rin le inven dan turte enchin ani indo athlen thula har satna thleng thei sang sang kol phetachia awanga buaina le hmun poimo humdan turte le insaseng dan turte po enchin ania hemok drill hi ramchunga indo le harsat na lian tham thlenpal thula mipuite lawin bua se lok theina tura ro man ani voin tlaida ruk le achan vele da ruk le minisam thum le panga inkarah Aizawl khopui power supply po ti top fek ani dora siren tihrik ani le don bo ani le bokang Director Generals of Fire Services Civil Defense and Home Guard Vivek Shivastava chuan he drill wang hian mipui te tan chiatna tura omlo ti asoya ramdang ne na indo na thlengpal theya mipui te inpawh chana tura ti ani thu asoi ZPM Party Chalain Healthcare Scheme chungchanga thudik chanve manga politics khela MNF Senior Vice President Health Minister Hlui Dr. Arlalthang Liana anpua thudik chanve manga politics khel to lo turin kan ngen ante ZPM Chalai chuan Health Minister Hlui Dr. Arlalthang Lianan Asian Development Bank ka changa loan puk phalna MNF sarkar in tifel to anga asoi chu thudik chanve ani antia theitop chua ma anlo lak to na ero cha anti thu soin thudik fam kim soi chin tur ero chuan thuron an pedu ti an soi Asian Development Bank ka changa loan lak tumna chu MNF sarkar lai Asian Development Bank ka changa loan lak tumna chu MNF sarkar lai May ni somthum pakhat sang ni somni pahnia 128 Screening Committee of Department of Economics Affairs in angai tuani in ZPM Chalai chuan an soya Niti Ayog Ministry of Health and Family Welfare te comments ala a hemi hnu hian juni som pali sang ni somni pahnia Screening Committee chuan approval apeya he approval hi loan lak na tura approval ani lauti kan Health Minister Hlui Dr. Arlalthang Liana hi kan shil shedu ani anti ZPM Chalai chuan Screening Committee approval mu ani nuwa fact finding mission nein Asian Development Bank chhoh tu te po Mizo-rama an local niin an soya loan approval pek ma in independent verification agency tifel masaturin Asian Development Bank chhoh tu te chuan Mizoram sarkar an hriat tir niin an soibok loan lak na tura MNF sarkar laya proposal siam sa chu grant fund tura ti nia soin ZPM Chalai chuan universal health coverage atan grant pek theina hi Central Government Policy ya awmlo avangin proposal chu ennon turin DEA in Asian Development Bank le Mizoram Sarkar chu November ni somni panhi sangni somni le pali khan asyat tirani anti Asian Development Bank puina in Mizoram Sarkar in proposal siam ngai te siam thar le in amhing po supporting healthcare system strengthening to achieve universal health coverage for Mizoram dia thak ani thu ZPM Chalai chuan an soya proposal thar chu DEA nena thon le ani thuan soi loan in remna nei mai Niti Ayog le Department of Expenditure DOE
comments to DEA in adil masalea Ministry of Health and Family Welfare le Niti Aayog queries omtetsu chan niin heng chanate hi Mizoram Sarkar chuan athon let le to niin ZPM chalai chuan an soya heng zong ti fel nu hian lon la tura inrem na le loan signing aum theidon chau niin an soibok Lai Autonomous District Council Sarkar boimek chungchanga vawiin khan BJP le MNF le pon lam atanga thlop tu Congress MDC 10 Andin United Democratic Alliance chuan longtlai press tlapa thuthar theder tu te komin LADC Sarkar boi chana ZPM Legislature Party anpu lungtian bial tu MDC Pusang Huliana mual chin chuan LADC a ZPM Legislature Party chu Sarkar na siam theikhop member nei lo chungin an kiang du lo nia soin hei hi mipui za lo na an ngai thu asoya LADC chairman le deputy chairman po LADC budget man theilo chan bulbera puin larsap thu anga an kal lo wang ni in asoi LADC noya thokten lo an lak theilo chan po nia soin mipui aya ando kan hum him tuma an lo atlat chu poyati thu asoi United Legislature Party member teswan LADC chairman in CEM Fiadura floor test nei ani theina na malatura ti na adong nun fole abo zui du lo chu democracy palzun na ani thu an soya Light Student Association ten ramtan ma anlak na chu UDA chuan za anti thu soin anti defection law nei thuai apoimo thu an soibok tuithum narbial tu MDC puh lalmon sanga point LADC politics chungchang soife in LADC a sarkar na siam theikhopa member nga UDA ten sarkar na siam turake an pen na a democracy kalphung za taka larsap le state ZPM sarkarin ma alak na lom anti thu asoibok ani HIV/AIDS avangin pangchan haite en kolna Jan Sabra chuan vawiin khan INPR auditorium World AIDS Orphans Day an mga advisor to CM Finance puti BC lalven chungan a manpui hehun manpui tu puti BC lalven chunga chuan thil tha ti turin sarkar fongchel tu emo thunei na sang tak nei kher angai lo ti soin inpek na thuk tak ne na tho hian omzia anein chu midang tanmal somna ani china di a thil tha ti konga chandazel turin kal khomte acha ani HIV/AIDS avangin pangchan haite ni a hian Mizoram State Child Protection Ho tu te HIV/AIDS veite en kolnalama mala tu tlomai Pawl shang ayo te hom shanga thok tu te le HIV/AIDS avanga har sana tok mi engemozat antel ani World AIDS Orphans Day Pawla hun bwa sai tu gan sabra hi kumsang hile paruka din ni in HIV/AIDS avanga naw pang chan haile har sana tok te en kol na hunani a HIV/AIDS avanga har sana tok naw pang somli an en kol meka naw pang an en kol to zinga na thoka mani in todel narzing zirmek le zir chhuak to te po an ani gan sabra hian Community Support and Sponsorship Program CSSP an kalpui boka sponsorship kaltlang hian Aizawl-ah champhai mamit scholarship Serchip le Saitwal District ka HIV/AIDS avanga har sana tok naw pang zahni somruk le pali le chungkwa za som pariat tan chanpui na pe in antlo kwal chin thlatin anzir na sen so ele in ba ka damdoya in en kol na antum sak chin bok heng chanpui na ba ka hian anti-retroviral therapy ART damdoi po ansem chuak china HIV/AIDS avanga naw sen har sana tok te tan hnude tui te an pe chin bok ani gan sabra chief functionary Lucy Remrati changte chuan chanpui na hi sen chala changin kandonga atam lova tunang dinhmun kan thlen thei chan chu Mizoram kaushan khotlang NGO le mimal tlom ngai chanpui na min pe tu te wang ani ti in chanpui na andon china lom thu asoibok ani Union Minister of State Tuikhuahtlang-a in Aizawl District atlo Union Minister of State for MSME and Labor and Employment Tuikhuahtlang-a chuan vawiin khan Aizawl District atlo a Aizawl-ah Sarkar Office ho tu tenen in komin Aizawl le chongtlaya mun shang atlo bok Tuikhuahtlang-a chuan Sarkar Department shang te chu asyad du zong thil te azota scheme che shang PMEGP pu PM Vishwakarma MGNREGA PM Kishan Jal Jivan Mission le Department kai hnoi shang chungchang te asoi puya district ta na theitop chwa torin kalkhom te chu asoma na chul ngai poimo a eruk na le hlemhlet na lakah filim tlat turin a chabok Union Minister of State hian Government Little Flower School to inzir tier 2 te le zirlai te po akoma PMAY noya sak in atlo ba ka chungtlaya MZS RLM Urban Center te
passion fruit processing unit te le chongtlai aganwadi te tlo in chongtlai mipui te akombok ani. Mizoram Board of School Education MBSC nimina polsom pani HSS-LC exam result ati Tuikhuahtlang-a subject pakhat chau exam chat du ta National Education Policy zulzuya ro manasiam ani a akumle nga ngai lovin compartmental exam rolling kumina an exam chale theido nani tonchum HSS-LC result chhuaka hian arts a compartmental chance neih somrukle pakua an oma science a sompali omin commerce a compartmental chance neih pariat anombok HSS-LC result ti Tuikhuahtlang-a hian art stream a Khozol district atanga exam te pass chaberin za somriat pasari point pani pasari in an pasa longtlai district in ti chaberin za a somruk point pani pakwa in an pass ani science a Saitwal district pass chaberin za somkwa in an pasa Siha district in ti chaberin za somruk pakhat point pani pakwa in an pasa commerce a Aizawl district pass chaberin za a somriat le pakwa point pakhat pariatin an pasa Saitwal district in ti chaberin za somni pakhat point pali pani chawin an pasa commerce a hian za somnga pass omtlin lo na district mani omin lunglei za somli panga point pathum panga le mamit za somli le pakhat point pakhat pariat te anni science a St Paul's Higher Secondary School le St Joseph Higher Secondary School in top 10 an hui veka pakhat na atanga palina mi pahnih zinga pakhat zok chu St Paul's Higher Secondary School ni in palina pakhat zok le pangana St Joseph Higher Secondary School ania parukna le pasarina mi pahnih zinga pakhat zok St Paul's Higher Secondary School ni in pasarina pakhat zok St Joseph Higher Secondary School ani pariatna le pakwana mi pathum te St Paul's Higher Secondary School vek ni in somna chu St Joseph Higher Secondary School Zirlai ani vele thung ani acha pakhat na palina mi pahnih le somna mi pahnih te Mount Carmel School vek ani a pahnih na pathum na pangana mi pahnih zinga pakhat le parukna mi pahnih zinga pakhat te St Paul's Higher Secondary School vek ani pangana mi pahnih zinga pakhat pariatna le pakwana mi pahnih zinga pakhat chu St Joseph Higher Secondary School Zirlai ania parukna mi pahnih zinga pakhat le pasarina mi pahnih zinga pakhat zok Oikos Higher Secondary School Zirlai tani in pasarina pahnih zinga pakhat le pakwana pahnih zinga pakhat zok chu Sinod Higher Secondary School Zirlai an ni thung arts top 10 a hian school panga an langa commerce top 10 a school pathuma changin an langa pakhat na pangana pasarina le pakwana te Oikos Higher Secondary School Zirlai ania panhina parukna pariatna le somna te St Joseph Higher Secondary School ni in pathumna palina te hi St Paul's Higher Secondary School Zirlai ani acha Zirlai sangriat zaruk somnga pariat examine sangruk zakwa somthum pariat za somriat point pakhat pathumin an pasa private school Zirlai te pas chaberin za somriat pasari point panga pali in an pasa deficit school in dotin za somriat pasari point pali panga in an pasa aided school Zirlai za somriat pali point pathumin an pasa lamsam school Zirlai za somsari panga point pathum pariatin pasin sarkar school Zirlai za a somsari pakhat point pali parukin an pasa private candidate za a somli pakhat point pakhat pariatin an pas bok science a Zirlai sangni za sari somkwa pariat exam zinga sangni za thum somkwa paruk za a somriat panga point paruk pathumin an pasa deficit school Zirlai te pas traberin za somkwa pathum point pali panin an pasa private school in dotin za somriat pasari point pathum pariatin an pasa lamsam school Zirlai za a somriat le pathum point pathumin an pasa sarkar school Zirlai za a somsari pali point pakwa panin pasin aided school Zirlai za a somnga pasari point pariat pakwa in an pasa private candidate za a somrukle pariatin an pasbok commerce a Zirlai zaruk somli pakwa exam zinga zali somriat pathum za a somsari pali point pali panin an pasa lamsam school Zirlai te pas chaberin za somriat pasari point panga in an pasa deficit school in dotin za somriat pani point paruk pasari in an pasa private school Zirlai za somsari pariat point pariat pani in pasin sarkar school Zirlai za somrukle pathum point pali in an pasbok commerce a hian private candidate pakhat omin apas zolo ani apumpuya Zirlai exam zongjong atanga za somriat pakhat point pakhat bialin pasin nikumlam ain za zela pas zat pathum point bial paruk
ina sang zoka archa Zirlai exam zongzong pass vek school somli paruk an oma science school pakwa le commerce school pani anombok Zirlai exam pass neilo arts le commerce school pani ve omin science Zirlai pass neilo school an omlo thung tunchum HSS-LC exam hian art stream lalramoi to chhung Mount Carmel School supakhatna ania science stream Cynthia Lalhlupui Shamleang St Paul's Higher Secondary School pakhatna ni in commerce Christine Laldinpui ralte Oikos Higher Secondary School pakhatna anibok Mizo Zirlai inzom khom MZE General Headquarters chuan May ni riat sang ni somni pangani ngani zan hian missionary le cross sipai Operation Pawl mi po natna khir tak tuarte Pauline charity concert ani abuat sa idona pathian ram zau tura theitop chwa tu natna khir tak tuarte ta na luang chhuak turin mi zongzong angen he charity concert hi upasing wur than tluangan pathian hne na ahlan hnuwa zai thiam tak ten hun an mangdona Udai kon start ba ka pathian fakna hla sa thin zai thiam shatlo tak le pathianin ahman tak ten pathian rongbol tu natna khir tak tuarte tan an zai thiam na te an hlan thei tur thu an ti chiang to MZE headquarters MZE shwai tu te chuan Operation Pawl chang mission field lama thok Operation hnuaya Pawl chang le mi mal thanem ngai ten an chom zinga damlo ni khua in enkol kunga sumlama har sana tok anom fo thin ti an soya hetianga har sana tok te ta na luang chhuak du te ta na luan chwa theina rem chang siam chu an tum ani thu soin pathian ram zau tura thei top chwa tu damlo har sa te ta na luang chhuak turin mi zongzong an ngen bok he charity show hi Ignite studio atanga nei tu ni in Zonet LPS le MZE YouTube channel te live apek chwa tura ro man ani MPCC President Pulal Thanzaran research base veka malanghal tura inzwarten engma ro manamu mal an lo nei lo avangin kutna thoktu ten sum na satak an lo atia sarkarin sum tamtak a lo bok nia soin sarkar a hlok lova kutna thoktu te an hlok heklo ati Northeast tlang nuam daido le swangpui lon te tloa Congress Party shwai tu tele kutna thoktu te akom na he thu hi MPCC President chuan soya sarkar lai chungchang soin lalchaka tui halin na satakin anin zwara lon chami apung omlo kan pe ang cheu sarkar guarantara kan changang ti hian thingtlanga kan unaw te hnen athleng don lo atibok MPCC President chuan ZPM sarkarin an intiam na da chu atakin anti hlotling ti in hun changa ZPM sarkar malak na in kutna thoktu ten so thing shalna shilovin an lawa te huana tele an kutkaya te an da ngek nguk atia da hlotlin dan chu lungchhiat thlak ati thu asoi Congress chuan mite berte hnen thleng phak NLUP an nei nia soin Pulal Thanzara chuan NLUP changtlung zok mangin zoram kan tuam le dona mipui kuta sumleng vak nasatakin atam le ang tiin sumwang lutuk awanga sumdona diklo rihlo hluar le tol are don ni in asoibok Mizo Zirlai Pawl MZP General Headquarters in vawiin High School Living Certificate HSLC exam sangni somni panga top 10 na Mizo tlingte an chawhma Vanapa Hall-a Zirlai te chawhma na hun hi Home Minister Puke Sapdanga'n atelpui ani MZP in Zirlai an chawhma te hi pakhat na pisilal chakimi panhi na Isaac MS tongki malebal somki machong thu pathumna Ricky lalnun fela palena Stephen Van lal ro tluanga thomte le lal din pui renthlei pangana lal shwai tluanga le si lal ram tiama parukna lal rat hlui Christopher lal rin sanga le H rem sang liana pasarina vi lal rem rota arza lal ompui le thamwan zwala hriatna lalruat kimi khiang te pakwana ti dikluang zeli si vanal huma Steven lalompuy le lalming sangi namte somna lalrem ruat pui zaithan pui le Harry lalruat felate annia Kedi High School Government Mizo High School CLS Academy Saint Joseph Higher Secondary School Mount Carmel School Greenland Higher Secondary School St Paul's Higher Secondary School le Baptist Higher Secondary School serkona changa Mizo Zirlai somni panhi te anni HSLC sangni somni panga top 10 na Mizo tling MZP in a chawhma te hi mipa som pathum le meichia pakwa annia chawhma na thuziak pechawin topper hena cheng singkhat panhina achanga somte hena cheng sanga cheuba ka an vawiin F vanlal ro chana le khabuzia chhungril chakna le lalma chhuana zofa le khabuzia
Mizoram GK mini edition ba ka du thu samram te pek tel cheu an ni bok he hun man pui tu Home Minister puge Sapdanga'n chuan Zirlai Pawl thar zong te chu an thiam na aya an tumru na poimo chhotur thu ashila tumru na nen malampan tura cha in Zirlai tan mani tuina kong thanfim khur apoimo thule chu chuan an ma khwa thui tak ashil tur thu asoibok puke Sapdanga'n chuan mizo mipui tui halna le rwal o na le ramin tuna amamo ber chu All India Service a mizo kan lu hi ani atia mizo ten kumsom chhung director IAS inziak tling kan nei to lova IPS po kan nei lo na are to hle a Mizo Zirlai ten chona nga in All India Service a lu turin thei top lo chwaro ti in Zirlai te chu acha district shanga Mizo DC Mizo SP du na ri aring hle ti soin chutiang dinhmun ding thei mizo kan tlem to hle a du ma ila da turan om lawani Mizo Zirlai te lo chu heram tui halna chok Mizo Zirlai te lo chu he kanram tui halna chok thei anom lo atibok Mizoram pon chanchin ilo ngai thak chhun zomangu India chuan tukin dar khatvela changkhan Pakistan laka Operation Sindoor chanin Pakistan le Pakistan op Kashmir-a firfiak te omna hmun te chu missile mangina kap chanta a firfiak Pawl mi engemozat an thini soi ani firfiak Pawl Jais-e Mohammed Chief Masud Azhar chuan India in Operation Sindoor achanna hian an chhungko member som le an mani puitu mi pali an thini in asoya India hian Pakistan a in khwar firfiak Pawl Jais-e Mohammed Lashkar-e-Taiba le Hizbul Mujahideen te omna hmun pakwa abenia report ani India hian hmun pakwa bitumbik niin heng hmun te hi India rama firfiaka chet na tura an ro man na le thu an pek na hmun te nia soi ania Defence Ministry chuan he be pui hi pahalgama firfiak te chet na India mi somni le pangale Nepal mi pakhat thi na chanlet na ani thu le he in be na mo phur tu te chuna taka chanlet an tum thu asoi he be pui thak hi uluk taka ro man lok ani thu le ram pahni inkarah boruak ti so san tum na ani lo thu po Defence Ministry chuan asoya firfiak Pawl te inkhwar na hmun chau be ani thu le Pakistan sipai hmun te ka tel ani lo thu asoibok India chuan pahalgam be na chanle na hi chol san mai atum lo ni in alanga ramven himna konga mipui mo te chu vawiin khan Prime Minister Narendra Modi hovin anin mukhom le ani Myanmar Military Council airstrike avangin civil mi zaruk somruk panga anthia hliam sang khazani somthum paruk omin nikum ain kumina airstrike atamzok nimin me ni ruk sang ni somni panga thole ni khan nailin thit research group chuan Myanmar ram chunga Military Councilin thlona manga mi anbe na thlengzat tarlangin kumin January achanga April thali chung khan Myanmar Military Council chuan ram chung hun shang tloin ramchung mun shanga thlona mangin voi sang khatza abeya jon manga beile mechanized parachute manga be tepo atelbok thali chunga thlona manga mun shang beina awang hian poisoi lo mi zaruk somruk panga anthia hliam sang khazani somthum paruk omin chena in tam tak a chebokani Nailin Thit Research Group data achanga alandanin nikum sang ni somni pali January achanga April sang ni somni pali chung khan thlona manga mun shang beina voi zariat som pakwa athlenga mizathum somnga pakwa thi in mi zasari somnga paruk ten hliam an tuara nikum ain kumina Myanmar Military Council chuan thlona mangin mipui a Beijinga civil mi thile hliam po an pungbok ani khati zong kha chanchinthar kan puan thei te chu ani e